Lang o'i gwrt I glirio. Emlyn Lewis, nid y cliriad gore. Will Evans yn gri. Yn y sathru ar y bel. Serch hynny'n dod o hyd I Oliver Shannon. Shannon yn ôl I gyfeiriad Will Evans. A Will Evans yn rhoi'r bala ar y blaen ar ôl 5 munud I ddegfed gôl y tymor yma. A Will Evans yn sgorio yn erbyn 20 glwb. Steve Leslie I gymryd y gic. Anthony Kay oedd ar y postyn pella a'r chwaraewr canol ca profiadol yn rhoi'r bala ymhellach ar y blaen. Roedd na glwstwr o chwaraewyr, pawb yn dal yn ei gilydd, Kay yn gryfach na phawb. Elliot Evans mlaen at Thomas Price. Evans wedi parhau a'i rediad ond yn ei gadael hi I Oli Hulbert. Elliot Evans yr ergyd, arbediad da gan Ramsey yn y gôl. O, pas lac yn syth at Henry Jones. Henry Jones yn twyllo gyda'i lyged yn dod o hyd I Chris Venables sy'n canfod cefn yr hwyd. Bala tair I ddim ar y blaen, munud cyn yr egwyl, 4 gôl ar 10. Chris Venables y tymor yma, y gôl wedi chreu gan Henry Jones, ond roedd na dipyn gan Venables I wneud wedyn. Pas lac am unwaith gan Will Evans. Woolridge, y ffigiad gan Hulbert. Dylan Rees ar yr asgell bella, yn ôl I gyfeiriad Hulbert! Ac Oli Hulbert yn sgorio ei 6ed gôl I Met y tymor yma ar fenthyg o Bristol Rovers. Wel, am gôl ragorol gan y myfyrwyr. Henry Jones. I gyfeiriad Venables. Wel, Chris Venables o bawb yn methu a chyfeirio I beniad. Y gic hir lawr ca gan Ramsey. Mi ddylai gyrraedd Lang ond Venables sy'n yno gynta. A Chris Venables yn sgorio I 15fed gôl y tymor yma. 2 ar y blaen nawr I Greg Dripper o'r Seintiau. Chwaraewr y tymor dwetha a phrisgoriwr y gyngred. Ramsey, y dacteg wedi gweithio unwaith, y gic hir I gyfeiriad Venables. Venables yn dod o hyd I Henry Jones am y bumed. Lang yn arbed yn dda. Wel, fe fydd Henry Jones yn siomedig. 1 yn erbyn 1 ar golwr, ond Lang yn dal I dir. Yeah, I thought we started the game really well. Will scored against his old club, which is a little bit difficult, but great header and a great start to the game. We had good intensity in the first half, which we lacked last week, and which we lacked in the second half at Aberystwyth. But outstanding performance from today from the lads, and I can't fault them or criticise them today. They were outstanding, great team performance. Absolutely, got no excuses today. The game was dead and buried at half time, really. We spoke at the end, you can't really give teams like Bala a 3-goal head start, as we did. There was not that we lacked fight, it's just that we just weren't at the races to begin. We weren't aggressive as we were last week enough, and we paid the price for that. Second half we were better. I said we have to win the second half, which I thought we were much better in the second half. I suppose the 4th goal summed up our afternoon. You know, it's a long punt down the pitch where we normally deal with those type of things. There's miscommunication, and Chris has an easy really route to goal. So disappointing afternoon.